Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Kursing timong ahem Karbi Anglong News Channel apherang kiatum kahumridam. Hawar ke hatpan ingti arong ajo por phai troxy apor KSA atum di phulamding road lapen inglong pho KSA atum dampak pen APHLC Central Committee Organizing Secretary akihai kursing timung aphan amina ahem along mamat menmen nep ingnang pondet si along kaprek adim an ponsi Dipu Hills People Culture Hall an ponsi inut bang hini atum arju pater tok bom ahud KSA inut bang hini klembang atum kursing timung aphan areng ahu pasopon pusi alang lipen chethan po Akihai kursing timung pen kachethan pon ateng pulote ahem maduta kavedet ahud alang liphan ari akeng otpon rinsi bolero ahem konglong arlo thapon thot amat pachini nepin adim an pondetlo Api ajo porphai kre isi apor an volongkom aji cheget an wansi alang liphan o tikang bopsi nang non oto pen lehem chedam non pusi toyjuilo APHLC Central Committee Organizing Secretary akehai kursing timung kachethan atengke KSA Lamding Road lapen inglong pho KSA atum arta keong sar eng ang saidelo lapen ang mum ding chomcham atum si KSA amen kachekrong pusi chethan pon lake alang li kachethan ateng pulote komat netong BJP RSS atum si nangke toilo pusi chethan pon KSA Rothom Plita isivet chingrum lote ansi kursing timungta KSA aphan choro ponji pusi chethandun non Karbi hijan kachenek hai unchot ke emena phansi katikuk thepik lo pusi chethandun kursing timung kapachini pon atengke monon phila puson kachoklem kleded che phansi chuning ripon Phuluni pen Bidor Singh Terang Haraghat pen Ren Singh Kiling Karbi Anglong News Channel Orang masa coklat nama saya coklat nama. Kalau tak, aku long pen hem si bang lo, motor pen hem dan dudlong le, nalika awak kering nok jadi hem sok tak kita tidak itu. Ini hem sok hem cuma si korlang, kota nula nula cukup lang, cuma sini dari cuma di jalan kiri. So nanti mukol mat tu. Pun kolong le pulutan ni mat mana tu nanti. Labang so inglong kokian se labang so Lamding itu kiasa gitu, komat kan lagi yang tiga. Labang solam itu mau sajunan pokok, nanti kami kiasa kan tentang pokok. Society logo pandesiani masih yang tinggal nak kalau. Ini society mana pelan lu pelukan ya sisi society mana menang di nunai bergerak macam ini. Jadi silam yang ini panen antum mambom lo kenal enak kan lo. Mambom lo tu bukti. Nangli keng jak masih di nang antum dak nang sekolah tu masih ni nang. Tapi jong sidang itu nyalang tu di sana itu nang jong sidang nang dia sang he, nak boleh pader bom te, mulita bom pun kan nang ni Jepang kan nang lu di sini nang sini. Misalnya ho kes di kita nang pon dah albo. Kese khas pandai soalam tu nang ni anak pon bom mati di, nang pon bom ge dak Inglong ko kese office wrong ni hang namanya polis tunduk ko na information nabi pidani pini hai mandak polis tunduk ko lo dokko kamat dakang to pun cikol ephom pola dak tumangong dak cetom tidu pamane tu ngading dok dia ding sampai tonta do iya tu ini sena tonta do kadoi wale kali kita ala kejapon nak itu Congress board samilan amai kang nipon along BJP APHLC asok bui kangrai. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha trok bithung constituency arlo Congress asai hemalong Congress board samilan amai kang nipon along BJP APHLC asok bui kangrai. Preya chiklo ni phai kep arni Congress board samilan amai Mai along Charipon West Karbi Anglong Congress District Committee Maipu Sing Teron Lapen Mai Alam The Kejaipon West Karbi Anglong Congress District Committee Kongchunbang Khon Sing Inghipen Than Pachirmi Pon Bangso Amai along Chophapon Man Pengkedo Aluhi Sarpu Assam Pradesh Congress Committee Maipu Bhupen Kumar Bora Phapangjang Aluhi Sarpu Assam Pradesh Congress Committee West Karbi Anglong District in charge Aporbo Kumar Bhattacharya, ex-MLA Sum Ronghang, ex-MLA Joyram Ingleng,
XEM Elis Ingtipi lapen West Karbi Anglong Mohila Congress District Committee amai phi kareng phang chopi lapen ongdung ke theki ding atum chitong dun pen mai RDP dun rinti Bangso amai long ongdung bithung constituency pen BJP asong pen COC Congress Ratchari asong along chepa ogdun kado kawe bang pharo sira bang phokebra phli lapen kopili pen bang pharo ke thomra krehini dua amra Socheng Hamren Amreng Constituency Committee along BJP APHLC Asok Bu Ingraisi Congress Ratchari Asong along Chepa Ogdun Kado kawe 693 abangphu abangphido Lasi non ke wangji ningkan surihini na ingkoi rapli election ke Congress si Sarkar ingni pon popusi ningje pon Bangso amai long bang surikin popso se chitong densi mai ing samchin pen machun po Kiruni pen samchin জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ এই সভাখন এখন ঐতিহাসিক সভা কাৰণ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দল ত্যাগ কৰি আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিলৰ যিজন চিফ তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া সমষ্টিত 697জন নেতাকৰ্মী আজি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে যেতিয়া চিফৰ সমষ্টিতে মানুহৰ খহনি আৰম্ভ হ'ল চিফৰ সমষ্টিত যেতিয়া মানে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ আহিছে আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অহা এমাহৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব আৰু 2024ত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যে সাংসদ MP যে কংগ্ৰেছৰ জিকিব সেই আজিৰ দিনটোৱে এটা বিশেষ বাৰ্তা বহন কৰিছে আচ্ছা আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভাষণ প্ৰসংগত কৈছে যে তুলিৰাম ৰঙাং হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কংগ্ৰেছত স্থান নিদিয়ে বুলি কৈছে কি ক'ব কিয় কি কাৰণত ইয়াতে এটা প্ৰচাৰ চলি আছে তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন বিজেপি মানুহক বুজাই আছে যিবিলাক বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মী কংগ্ৰেছলৈ আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াক বুজাইছে যে তোমালোক এতিয়া কংগ্ৰেছত যাব নালাগে দিছপুৰত যেতিয়া কংগ্ৰেছ আহিব যেতিয়া তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক কৈছে তেওঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও কংগ্ৰেছলৈ আহিব আৰু লগত তেওঁলোকক লৈ আহিব আজি যিবিলাক মানুহ আহিছে আজি যি 697জন মানুহে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকক তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াই বুজাইছিলে যে কংগ্ৰেছত যাব নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও চৰকাৰ আহিলে কংগ্ৰেছত যাব তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াও চৰকাৰ আহিলে কংগ্ৰেছত যাব সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি কথা দিছোঁ যে আজমল ডাঙৰীয়াক আমি কংগ্ৰেছে লগত নলওঁ বুলি কৈছিলোঁ আৰু আমি নল'লোঁ আৰু আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া অসমৰ টিভি চেনেলত ক'লে যে আজমলক আমি আৰু কেতিয়াও নলওঁ আজি মই কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰৰ ৰাইজক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক শপত লৈছোঁ যে ভূপেন বৰা জীয়াই থকালৈকে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া জীয়াই থকালৈকে তুলিৰাম ৰঙাং আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছ দলটো দূৰৰ কথা কংগ্ৰেছ দলৰ অফিচৰ বাৰাণ্ডালৈকে আহিব নিদিওঁ অৰ্থাৎ এতিয়া সব এফালৰ পৰা শেষ হৈ গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিজোৰামত যেতিয়া 7টা গুলি ফুটিছিলে তেতিয়া কি কৈছিলে যে মিজোৰামে গুলি ফুটাব নালাগে মিজোৰামখন মই কি শিলচৰখন মই মিজোৰামক দি দিম আপোনালোকে মনত পেলাওক যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 7টা গুলি ফুটিলে বৰাক ভেলীখন মিজোৰামক দি দিম বুলি কয় সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত কেতিয়াও অসম সুৰক্ষিত নহয় অসমৰ সীমা সুৰক্ষিত নহয় Non malom social media achatai long hur ke chodut sangti mahaldar Rosenti Mung lapen Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Abong Bronson Kramsa Angbong lam theke klang aphuthak Rosenti Mung ahin pen phirangkya mai ke phapo Sangti mahaldar Rosenti Mung ahin pen phirangkya mai ke phapon aphuthak klardak pen rat ahongjai along lam theka chethan pon alam Labang so along Rosenti Mung lapen Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman Sarthe Kramsa Abong Bronson Kramsa Angbong Phun Kaching ki ahun Bronson Kramsa Abang Rosenti Mung aphan lam kangtang pen ki pu aphuthak rat athengno dia nang chuhang nangji Lapen Karbi aron ateng pen rong hang rong bong Karbi rong arak Karbi richo athengno si ahok pet akangsai padonang chipusi lam the chepaklang pon Athe nilita Karbi akhai angbong Karbi kur phodo Lapen nilita kurpho angbong pen timung akurta isilo
niliphan nang ingho nang phi ingrod jipu kipuke niliphan deadle kaphi ingjipu ke kalilo athe nilita jangreng asokali nilita nilipi nilipodo niliphan nang kapathewek nang kapidingwek lapen nilijeng nilijatita do lasi niliphan deadle nang kelang plot kalilo nelipi nelipo nelijeng nejati kedo anaphanta lapen nelita kurkang thim apotsi neliphan deadle nangkang ton nangkang thi nangka phi ingrod jipu kipudam kalilo la apotsi rong hang rong bong rong arak karbiricho aron atengpen kangsai longwek nang jipusi social media athengno bronson kramsa aphan dia nang chuhang nang jipu ke hang pedopon Ate Bronson Kramsa ai Karbi Anglong Autonomous Council Forest Board Chairman pu amenpen mahaldar along kam ke klem atumaphan ke thertap lapen kangton tap ki chokche thektiklo lapen nilitum sangti mahaldar ke klem ke Guwahati pen mining alota do lapen Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department penta kenangji ason an alota do pet tangte Bronson Kramsa nangli ik sarthe Kramsa Forest Board Chairman pu amenpen ale kacho enke nilitum pinrem pon loputa than pon Bronson Kramsa lapuson aod adur kiklem ke chokche thektiklo athe mina Karbi hijan aphan che hai un puamat pume puno bahak hepin pen munit aphan nang ingho nang phi ingro chipuke Karbi akhai hijan aphan kelang plot asonsi mandetlo lapen inut thekse reset kachipu abang phu pulote gian chibi thek nangji jakong dolo pu amat munit aphan lang plot pen kang ton kang thi kang tang kang sak pen lamthe kaning je pon aphu thake pin rem pon lo Manjapen Indrajit Teron Karbi Anglong News Channel. Santimung nili aprangsi Karbi Nora pan nili niat long kan kadom cipilo kadom apen adun thu nili media kote injil rumanta nili hinpen niat long kan kadom cipilo atumi nili pan lason mane lam junu nangai pu nangang ton nangang thi angho ke juno alam pen niliphan ningo nang phing roji ku kaning je alang ni Bronson Kramsa niliphan nang ipu nilitum sangke behas iklen nili rosantimung sangke behas iklen nilitum khirunia long autonomous council pen nilitum phan bang tender kolo nilitum tender chupidulo halasot tender chupiduna teng bensi nilitum tender long lo nilitum kagos kadok abi ceklem la penapi nilitum phan ada kam ceklem dia phan nilitum agoi napakeng tha bu alam nilitum la department asol pen nilitum nilitum manang hang lo nilitum mana agoi napakeng ji pelam penang hang lo nasi nilitum phan lo nang ti la pen nilitum dam lo koladat muka sonopo Bronson Kramsa na party staff dun tamane alang li board chairman ko ajoine pen nilitum phan halili kalang lang hada kamitem dum ban ke the nang theng bobji lapun nang ludri ku alang li thang kagos hormu thang official aron sekem te pin pen aning nang ithi pen nilipan thelong ko social media long naldum Karbi Nora ta thelong ko hada kaning ge tap pen nilipan ang kang ton hala so lambang nili mga lumo penapaklar ko sita hala ujitu official arona teng pen nili kagos pen tenglok ang ton sipaglang tung kasi nili sipaglang kasi lalo labang ke nilitum council pen settlement order lo adun thu nilitum GPS appoint ke lalo lapen adun thu nilitum ranger nilitum jitu lahai settlement order long lap pen api awai adui nampak keng dunoi tu laso lam nilitum ranger to manchuning ridu lapen ranger na approve tang tu laso teng nasi ranger tum pan lucu pilo laso teng nasi bang nang pil nang pilo la alo pilo po awai ke pakai long itu apus tak banduri long nang sum pilo lapen dia tapi nilitum gitu geology and mining pen nilitum mining plan tado nasi amohol ke alang li learning leng amen pen tamil tum banyang bang partnership nasi lalo harasu ahoy ke pakai itu
alang li phanta ranger ta phun ko ulo alang li phun si receive se lapen halaso anong ige chu abandri pakeng jo apus ki sumta ni tuma foto ta dola asela so foto ta ni tum long si dola lo lapen laso teng nanti ni tum kam ke claim lo ni tum council pen bima kenang sot jian ni tum royalty kata pen tum situ lo sita alang li ik forest board chairman wa join ni pen ke claim ta nili ke forest board chairman ko jani pen ke kemta forest tu phanta lamte sini ki puta do thai pomani stanil tum aljulom seta nili phan ke lasono tumi nili phanang iku nang do selmiam thailong ko mane karbi yanang bong tertang bor mudo lase nili junune mala pulo alang lila board chairman abong forest board chairman abong bupen ke claim tab ji bu bangke nilin pen ke nili bangke hadak itu nilong nang ke claim tai bangke nili ke koi ke lapen nili ke arona teng pen si claim ji pima nil tum la bang forest department tum nang pi la so teng pen si tum claim ji lasi lalo nili khiruni arat tu mana cuning rilo mak khiruni agang mura tu mata nili cuning rilo lapen ni ronghang rongbong abisar ta alang lipan nang bisar pining kusi nilihin pen juning rilo lasi nilipan je lason alam nange puge nilige mentuni tak nilige kroja kroikre aku nilige mani ni aku alang lipan kachisang ning pulang te nilige chesong vegi iri ta iri ne nilige kroja kroikre lage nilige me hinuke karbinong rat le pangsai na lagi lasi lalo aku nilige alang lina pu pochi nilipan ingonang pingroi to ho pele na pu ge nilige nonta nilige kesa kipi lo nige nonta ke pipo lasi nilige lalo nilitum pipo si department alang li ajudel alang li thangna kagos ave thangna kagos ave pin men si alang li board chairman pajoni si la alang li claim ta ponte KSC ban alang li karkan lo council ban aron karkan amuni pulonte alang li gajoni si alang li siplang ponte ala board chairman asun pasuntuk si ki mero lagi aw lo ipolo ponte lason ta thak alang li claim ta bom helang ponte koson lo lagi Tidam tang, alang litum lam kita tu, ada rasul tim thota thalo, kemana ada kirunia sor, Raja Ningleng, pamen mentalang litum long sosial media ke dam tang ta dulu, sonalam kita, asyik sonalam kita dulu, puthok, aku jo, nili phanta lason si nang pulo, son si akhir kam si alang nang tembong bang bong lo, aku muni nili penaga prek phanta, alang li lason si tembong dam bong pu, bong ke nili ke cunili lo, council authority tumta, la so puthak bang ke nang sai ti paka nang pusi nilihin pen nili cunili Lamding Road KSA lapen inglong pho KSA atum APHLC klembang kursing timong aphan preini phai sirkep aningwe kenep kang nangdam lapen areng ahu kapaso kang ton kang thi ke ther ke hapon aphuthak dua barguri APHLC mai phu chun bang pen pherangke mai kang ni pon along ningkang samsi chepaklang po Lakha Inkoira Trok Dua Barguri Constituency APHLC Asong Atumpen Kursing Timong Aphan Lamding Road KSA Lapen Inglong Pho KSA Atum Ajo Apor Kinep Kang Nangdampen Kether Ke Hap Areng Ahu Kapaso Kang Ton Kang Thi Karbi Hijan Kachinek Ke Chokchi Lapen Ning Oipik Lopusi Pherang Ke Amai Kang Nipon Along Lamthe Chepaklang Po Dua Barguri Constituency APHLC Asong Atum Kaning Chepon Ke Lapu Helo KSA Pulote School Osomar Atum Admission Long Ma Long Lema Lahaisi Kilang Charivek Nang Chi Atum Lo School Doma Avema Lapen Konanat Ahawar Alongsi Thanbang Atum Kachedam Dema Lahai Aputhaksi Kaike Ke Klem Kedam Nang Chi Lapen Karbi Akhai Sung Detna Vir Detna Lapen Karbi Anglong Along Le Kon Detna Vir Detna Pusi Kaike Ke Klem Kedam Nang Chi Atum Lo
Seta non ke Karbi Hijan Kachene Karbi Hijan Kaching Ton Kaching Thi Asai Si Lamding Road KSA Lapen Inglong Pho KSA Mate Thomson Rongpi George Timung Barnabas Killing Atumke Karbi Hijan Kachene Kaching Ton Kaching Thi Asai Si Japon Linrong Lo Lake RSS Bongo Sina Atumsi Lapen Bongo Sina Anatsi Kidunlo Lapen RSS Bongo Sina Atum Tangka Ki Piponsi Lahai Akam Ke Klem Ke Damlo Pusi Dua Barguri APHLC Asong Atum Pen Perangke Amai Kang Nipon Along Lam The Chepaklang Po Lapen Netum APHLC Atum Ke Khailong Reaching Hon Peak Kumat Atumsi Karbi Akhai Phan Kapisung Halapan Ke Nilitum APHLC Asong Atum Ke Pherere Lapen Aron Ating Pensi Chesong Vekji Pusi Dua Barguri APHLC Asong Atum Pen Pherangke Amai Kang Nipon Along Lam The Chepaklang Po Tangte Pherangke Athengno Kaningje Alamle Angton Pen Arjuik Sinang Tarapung Pen JS Teron Langne Karbi Anglo News Channel Okado media korte pinini tum dak 26 nong duar bagori EPCC penang tum ban kopi posi nang pana koma na solam ma kenang le gutai kar beng long arat tapen east west limau so kar bitum ta chini ta hai nake iri tum na so biota kar julong pen jetame isi ini duk duk je khei ka ching hon longri ka ching hon akar bi putute na so biota kar julong pen jetame ino ding rong ason nate pini kar bi lo chali asong tum Ame khang ke claim nang ja duty kopi ma chichini ne de pini kar biang long along ke se tum ke claim nang kopi ma lo kopi ma pote aleng tum student a root a regulation chichini na na aleng tum duty kopi se perform nai ma aleng tum duty ke lalo komane ke du ke la arat atum yong si do pote os sumar tum banyong si do telang tum free tuition ke tha la pen kom ke du ke la arat atum Asumar jong si admission long le ajat pute la dak alam to admission ke palong don dia phan lai te krem nai la pen rong rup along high school ato kanu school tum konama master tum kedam de hadak duty dam de pin pen bainong ka cho hala high school atum teacher tum phan se lang le tum kelang don cari nai alang le tum bank ke la political long si non bank ke chipok don ro la bank chok che Noni de tum tad karbeng long akese tum kitrak nanji je karbeng long akese pini pipo siro thom ro plinang doko la banke langdam lote non pen non chiklang dak khangjang ko pipo loma pote lage ke ya la kese lidar tum aning ke ho la pen khei kaching hon kawe longri kaching hon kawe ajoine alang li tum pu je tok lang paprang tik nanji le कार बिया खे ता ऑफिसर मननी इंजीनियर डॉक्टर मननी पोते केसी तुमता तुलिराम रोंग हैंग अलोंग अलोंग पॉलिटिकल लिदा पॉलिटिकल मीटिंग लोंग कनिंगे को तो मत सोन कनिंगे तो टेबों ते तमे नोन बैंके अलेंग लि तुम ति नोन की थुर मी बनोन की चार्ली बम स्टूडेंट तुम पंते तमे अलेंग लि तुम बैंक से गुंडा कम तके पेन बैंक फन के फेर के हक बैंक फन पठी नहीं को सोन म बैंक फन को सोन के चौक के थिंग नहीं मते तमे अलेंग लि तुम से ट्रेनिंग पिरो la bank ning duglo la pen pini lang nam tene asama lo kse pini rokan to alang litum charli do nang la ye student pote alang litum student po knowledge of that ma nili ke ga ju kang tung bank pini alang litum bank kse po lang litum pini pena prai kala to ki puji out avilak alang litum kse sun rubra alang litum bank politics pathudo BJP ma Congress ma ESDC ma nang tum politics pathudo ro thangla we la bangke setamino nang tum kese pomen NPC nang tum karbia khei phan khei hian aphat nang tum kechipanu kechipathi ji kivir de ja kam klem rong bangke karbiang long arat ni nang samse ni tum APC puchot kali la ke long ri khei kicheng hon akar bi an bangke nang tum ke tuwi pe nang tum ke nang hutru si chipin chong lob le la si kiwang jilang anani ti to mi tuwi penan bangke karbiang long ba karbia khei long bangke history long to kulu de koma ke se leadership ke do husi lason karbi yan khei ke ching hon long ri ke ching hon alidara pha ke pathi ji afan si alang li tum tuwi song som bangke ki kidnap tam le alang li tum to cho je Kursing Timung EPCC Central Committee alangli la
sai ni ke sur ki bi polam bang alang li kini ye dam kuna le kele le dam dota hai ba kele le ave ne le tum ki kini dam te te bom te tame ne le tum te tame la so school pan ke to ne le tum ta welcome lo bino kar biang lo sita me ki binang ya dim ke la kali komane bang ahem thikup si ki bidam nangi ba ha bang ani chutur pa ghor si pidak si hudak bidam nangi pukali la ke adim do kuna ma school ki binai non ke bang rong ning kan kon ne ha kar biang long long kiase ta meng the ko lang mimi tanong te hala so hu pen selang li tum ke rong ke chukim lo alang tum ke chubo chelo ente hala so adim bang si non bang ke school binam nangi tu la sini tum bang ke bele ka dim le no bino putine to ipisa si pen purun cho sita mi nang li tum kiase tum bang ke la kali nang li tum bang ke jate yen poisa long non chom jimi me poyo ni sinang li tum bang ke non bang ke BJP long kupima BJP leader tum na pin khat la so yo ni sinang li tum ke kroi ba ning ke the ba ki bisa do yo ni sinang li tum bang ke non ke khei long ri phan ke pan hok de je long na ni tum ke chirap chito don ro la sini li tum nang ke punai bang ke lo pini pena pare ke kar biang long ke se velo putine tum PVC pen ke nang hok nang kok ko athema nang li tum ke non ke do bom akese lamding road akese inglong pho kese la pen hala SDC long ke dun bom akese tum ke tame nang li tum kese ke claim ni ke nang li tum kala ye ka velo pini pen ke puna chakta velo pini pen ke kar biang long nang tum kese putanang to amenta chi rino pen nang li tum kar biak he pan kibang jelang am tetame kaching hon phegya kese kali nang li tum ki sung kar biak he ki sung long kar jab dun phegye akese tum kali lo non het jong nang li tum Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me